Pemirsa Nyangre Rahina Kuningan, sawetara pekan tradisional ring Bali, kepanggih kekosekin krame antuk numbas lakaran upekara penampan Kuningan pindah ke pahan rahinan jagat Kuningan. Umat Hindu nabnabin samian sarana upacara pindah ke cihne bakti sepisanan nunas keselamatan. Dawek gala semeng, keramane sampun ngosekin kewentenan sawetara pekan ring Bali, Nyangre Rahina Kuningan, para pedagang ngadol mekudang-kudang sarana upacara sekadi Canang, Banten, Buah, Miwa Busung, Jero, sile tunggil pedagang busung ring pekan mawasang, adolan dane wenten penincapan ring sejeroning Nyangre Kuningan puniki, arga busung taler nincap, yos punika, sarana upacara lianan sekadi nyu, bunga, biu taler kauningin nincap. Ring penampaan Kuningan, sani pinaka edan rainan jagat Kuningan, inggian samian umat Hindu ni mepidap-dap antuk ngaturang Banten, pinaka Cina Bakti, sepisanan, nunas keselamatan majang ide Sang Yang Widuwasa. Oh, kalau dulu kemarin 80. Oh, Ibu biasanya ngambil busung di mana, Bu? Saya dari Bangli ya, dari petani. Oh, gitu langsung ke petaninya, Bu ya. Sekarang lebih banyak naiknya. Karena Galungan kan jaraknya sedikit orang-orang. Oh, lebih banyak sekarang ya. Paling tinggi berapa harga busung sekarang? Sekarang 80 kemarin, sekarang udah turun. Betul, pahannya sekarang berapaan? Udah turun berarti? Turun, paling 60. Kosaknya kahanan pekan tradisional, Nyangre Rainan Jagat Kuningan, Nyinayang kesumakenan krame, ring sejeroning Nyangre pengerau Rainan Jagat Kuningan, sani kaptiang Sidema Margi Antar, Tursanti. Bunga Widrayani, Bali TV.